Desgustado el Consel Juan Kim Elago después sabe kahit continúa pa siyempre reporta na trabaho el mga staff del antes representante del Indigenous People Ismael Musa. Según con Elago, siendo no hay mas si Musa, hindi mas también debe reporta pa el mga staff de este na trabaho y continúa ocupa con el oficina allí na Consejo Lokal y usa con el mga fasilidad del Consejo Lokal incluido el kuryente y agua. We cannot allow the staff of Councilor Musa to occupy a door or a room and still have the name Councilor Musa in the room. We cannot do that, Your Honor. What will they do? That's one. And second point, do not attach the issue of the tenure with the going to the office. Maski man-retain ba kanila hindi, the issue of going to an office, the Councilor Musa, and still giving service, deloko yase. Deloko siya. Kaya to andali na room, kaya man aldisuyo councilor, kaya aldisuyo boss. Según con Elago, este mga tiempo, debe el nuevo representante del IP tungko hanapi y mga staff de este, el quien ta ocupa con el oficina. Siendo kun hanapi, según ahora ta reconoce el Consejo Local como el Indigenous People Mandatory Representative. Hindi también según puede darle salario y otro beneficio al gobierno local con el mga staff de Musa y el mismo tiempo con el staff también de hanapi. We cannot recognize two IPMR. If we recognize Councilor Hanapi gets all the privileges. We cannot pay two sets of staff, Your Honor, for each councilor. Mientras tanto, habla si Attorney Kenneth Veldua, el secretario del Consejo Local, contractual casual el estado del mga staff di Musa. Na Disyembre este año pa según ay termina el di ila kontrata na gobyerno lokal. Rason si porket continua pa sila reporta na di ila trabaho hasta aura, maski nuay masya el di ila amo si Musa. Ay kadalang según vacante el oficina si sila ya mismo el ayman resign na di ila trabaho. When we receive, when Councilor Tunko Hanapi assumed office, we were informed already that he intends to submit a list of his personnel. However, I talked to the City Human Resource Management Office. According to them, the status of the employees of the members of the Sanggunian, unlike that of the mayor has coterminous personnel. Yours are contractual casuals. And there is also already a long line of jurisprudence which provides that contractual casual employees, although they have a contract, are entitled to a security of tenure for the duration of their contract. So, if they resign, then that will be vacant. Según también con Consejal Cesar Jimenez Sr., puede man terminate el gobierno local con el kontrata del mga staff di Musa. Pero puede también según si Chenia lang sila delikadesa. Según pa con Jimenez, presente el caso de usurpation en este clase de situación. They should not really occupy the room in the meantime. They may be liable for usurpation of authority here. Yes. So these people who are occupying the office should be aware of that. Desgustado también si Hanapi después hasta ahora no hay pa él de su particular oficina na Consejo Local. Pero con este no hay pa también según él de su vehículo. Más ventaja según era si Chenia él de su oficina donde puede él hacer buenamente con di su mga trabajo como un representante del Indigenous People junto con di su mga staff. Of course, we are unhappy with my staff. Supposedly, for delicadeza, no? The Ismael Musa is already out. So the staff for delicadeza, I think they should also be out. Because I have my own staff. I want to work with my own staff, not with the staff of former IPMR Musa. Nay kami opisina. We have nowhere. We are IDPs by this time. Según pa con Veldua, llevaya sila con este asunto na atensyon del human resource, ita espera lang sila si COS el advice del mensyonang opisina kanila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.